Langit sa gabing maligalig ay walang alaala ng naglahong saya. Sa lansangan nagkalat mga dahong lagas at ang hangin umiiyak. Siyak ni Bernard Tabag, may sana ka musician, taga Pagpandayan, Vigan City. Tawenak iti 22 years old, at dati may nga kabsat ko inunaan, babae ni Manang Evangeline Tabag, Ballesteros. Kaya kastamit ni mamang ko, ni Mamang Emily Tabag, kaya ni father ko, Benjamin Tabag. Idi ubingap, nasursurwanak na nagadal iti music sa Jay Baguio, NLAB, Northern Association for the Blind. Jayak nga nasursuro nga naggitara. Ken kastamit ten nga jiti nakasursurwak kaya dagiti amin nga guitar lesson. Manipod 9 years old ak nagsursuro nak nga naggitara ti Jay. Ken jayak te nga nang rogi nga nagbasa. Tatamot te naka-graduate ak iti high school. Tuloy-tuloy ko meten iti karir ko, kasmeten iti panagtukar iti birthday, kasar, natay, sarswela, bunyag, ken amin-aminin nga occasion, iti nagtuktukarak. Iti high school na, iti first year high school, syempre, damdamok pa lang tagba. Mapandi jay, kasla ko ti feelings ko nga, kasla ko mababainak ta, syempre. May sanak nga blind, kasla ko gan na ti feeling ko, DJ. Kasla ko ti panagriknak, kasla wang makamamuhan niya. Kasla ti feeling ko, kasla ang mga di nakakasing, kasla ti feeling ko, awan ti makapatpatang ko nga, idi bumaybayag basit at damit ten iti nagayem ko. Nga may samit, nga makipatpateg, tino mo. Si di second year, medyo mayat-metan yung kinagpeso na, di first year ka, dapat mang loko-loko ka kanyak idi. Kasi to Brenda kanyak idi, agtugaw kan mo na da kanyak. Siyempre, gagangitisan nga makakita, agtugawak. Awang magyam tugaw, adda tugaw ngem guyuden da di pagtugawan. So nga, siyak idi, tandanin na pa, kuwang ngem kaputa dati mestra nga nangibaga. Api nga lukluk ko yung iso na, kita mo ilang nga da kapansananan. Kaya siyak met, digijay met ng challenge kanyak, tapno natunoy ko, digiti nga naun-unoy nga arapa ko. Second year ak sa ti nang rogrogyak Simmikat dita high school. Ori first year Simmikatak matkit din yung basi-basit pelang. Kasla ko agkumkumbunak ti high school di first year na kon yung san pelang unay. Tapos may sanak tay nga marching band. Ori no jak makakita agigigya makiditi trumpet, saxophone, trombone. Ken amin-aminin lyre lang ti jak may gaman idi. Damo nga nakadwak idi ti combo second year ni Juliet Bueno. So tinakadkadwak idi nga nagkankanta ti combo. First nga tinokar mi idi You Must Love Me. Idi third year jayak met nga kuha nga nalaing nag-advance nga nalaing kasi igiti talagan ti kamayatanen nga parte ti panagbiag ko third year. DJS from Mikit talaga nga jak nga ninamnama nga makaisala nakti 21 nga girls. Sabalin to pa DJ Ladies Choice nga balittad ti mang mangyari, siyak ti mapan mangguyod ti pangkuisala.
Tapos fourth year, digi mananti kamayatan kanya para kanya kasi natunoy ko nagiti ara pa up ko ngan anek ganti pusok na nakagraduara kon oray no high school G kon nga narikna ti talaga nga pateg ti adal fourth year. Ngamin toltoy ko lat tamit iti music ko iti piano digi marching band kasilat ta toltoy ko lat digi siak nga rod ti para trumpet na high school nga may libak nagtrumpetak idi talaga nga siak ti para kwada. Para lead guitar, trumpet. Amin idi pasok piano kada ko violin natin jak nagkaman. Tigil lang ti nakawakti nga na fourth year. Hanggang mahihimik pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika kong tinataglay kita'y umiibig. Giliwag mo sanang isipin ikaw ay aking inisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling at nais kong malaman